2024. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. ECOWAS yakuyeho ibihano yari yarafatiye Nigeria, Mali na Burkina Faso. Abavoka mpuzamahanga batangiye gutegura ibirego ku gisa nka jenoside iri gukorerwa abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho inyeshyamba zo muri Centrafrica nazo zatangiye kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Komanda w'ingabo za MONUSCO arishimira uko ibikorwa byo kurinda Sake biri kugenda. Naho impaka hagati y'abanyeshuri na Kaminuza y'u Rwanda zabuze gica. Rubavu, uwahoze ari gitifu w'akagari ka Musabike yiyahuye nyuma yo gusanga umugore we ari kumuca inyuma. Naho dusubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imirwano ikomeye yaramukiye mu bice bigize teritwari ya Masisi. Turaza kubabwira kandi ko M23 yatangaje ko yiteguye kumaraho ihuriro ry'ingabo za Tshisekedi n'abo bafatanyije. Muhawe ikaze mu nkuru nyamukuru mu byatangajwe n'ibinyamakuru, mukaba mugiye kugezwaho nanjye Kabasha Robert Francis. Abanyamategeko barimo Maître Bernard Maingain baravuga ko ibirimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo bijya gusa neza n'ibyabaye mu Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse batangiye gutegura ibirego bigomba kugezwa mu butabera nyuma yo kwakira ubuhamya butandukanye butabaza. Yagize ati kuwa gatanu ushize tariki ya 16 Gashyantare, ubwo twakoraga ikiganiro n'abanyamakuru i Buruseli kugira ngo tugaragaze ihohoterwa rikabije rikorerwa cyane abagize ubwoko bw'Abahema muri Ituri, abantu 29 barimo abagore n'abana bashyinguwe ari bazima muri iyi ntara yo mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'iki gihugu. Nk'uko bisobanurwa na Maître Bernard Maingain, umwe mu bagize itsinda ry'abavoka bamaze gutegura ibirego byinshi byashyikirijwe umugenzuzi mukuru wa leta ndetse n'umushinjacyaha mukuru muri Kongo. Ubwicanyi n'ibitero byibasira bo mu bwoko bw'Abahema, Abatutsi cyangwa Abanyamulenge muri Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo biriyongera. Buri cyumweru havugwa ibitero kandi itsinda ry'abavoka ryakiriye ubuhamya, amagana n'amafoto abushyigikira. Ku bitero byinshi byibasiye imidugudu akenshi yarimburwaga burundu nyuma yo kuhaca kw'inyeshyamba. Maître Maingain akomeza agira ati ubutumwa buza buri gihe butubwira ko ibitero birimo gutegurwa. Aba batangaza amakuru kandi babimenyesha ingabo za Kongo, kandi kenshi ingabo za MONUSCO. Nubwo batabaza, ntibibuza imitwe yitwara gisirikare cyane abagize Codeco muri Ituri kugaba ibitero byabo kandi bakica abaturage nta mpungenge. Umwe mu bagize sosiyete sivile mu karere ka Jugu muri Ituri akomeza agira ati abakodeko bashobora gukora nta mpungenge, bungukirwa n'ubufatanyacyaha bw'ingabo za Kongo. Akomeza agira ati abarwanyi bakoreshejwe cyane na guverinoma mu kurinda ibiro by'itora mbere y'amatora y'abadepite na perezida mu Kuboza. Igihe cyose bagabye ibitero ingabo za Kongo, igitangaje ntiziba zihari. Byabaye bibi cyane kujya mu mirima ikikije imidugudu yacu ndetse no mu nkambi z'impunzi. Ibi babitangaje nyuma y'imyaka 30 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ngo amateka asa nkaho ashaka kwisubiramo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'intambara hagati ya FARDC na M23. Ifite igice kinini cy'ubutaka mu burasirazuba bw'iki gihugu, kandi n'ubu ikaba iri ku marembo y'umujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko iyi nkuru dukesha La Libre Afrique ivuga. Maître Maingain ati hariho ibintu bigaragara bisa kandi biteye ubwoba hagati y'ibyabaye muri 1994 n'ibihe turimo. Ni amagambo y'urwango amwe n'indirimbo zimwe twumva. Itandukaniro ni uko bikorwa ku karubanda kuruta icyo gihe. Hariho kandi ubutumwa bubiba inzangano bugenda bugwira. Twakiriye amashusho y'amarange yasizwe ku nkuta z'amazu atuwe n'Abatutsi. Hariho kandi intero za Zero Tutsi ikwirakwira.
abatangabuhamya benshi kandi batunga intoki intumva abatangabuhamya benshi kandi batunga intoki intumwa idasanzwe w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Bintou Keita, ushinjwa kudakora inshingano ze. Umwe mu bagize sosiyete sivile muri Jugu akomeza agira ati afite byose mu kwamagana ibikorwa no gushyira igitutu ku bayobozi i Kinshasa. Ati mu ntara yacu abagize Codeco bafite ubudahangarwa busesuye, ni gute bifuza kugarura ituze n'amahoro mu gihe abagizi ba nabi batigera bahangayikishwa n'abayobozi kandi rimwe na rimwe bakoreshwa na leta ya Kinshasa. Mu yandi makuru, ECOWAS yakuyeho ibihano yafatiye Niger, Mali na Burkina Faso. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 24 Gashyantare, umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Iburengerazuba ECOWAS wakuyeho ibihano by'ubukungu n'ingendo kuri Niger, Mali na Burkina Faso. Komisiyo ya ECOWAS yakuyeho ibihano by'ingendo, ubucuruzi n'ubukungu byafatiwe ibihugu uko ari bitatu byari bigamije guhindura icyemezo cyo guhirika ubutegetsi bwa gisirikare kwabaye muri ibi bihugu mu mwaka wa 2023, 2022 na 2021 nk'uko umuyobozi mukuru yabitangaje ku wa gatandatu. Ibihano bizavaho bidatinze nk'uko perezida wa komisiyo ya ECOWAS Omar Touré abitangaje nyuma y'inama y'umuryango mu murwa mukuru wa Niger, Abuja, nk'uko tubikesha Anadolu Agency. Bikomeje n'andi makuru, inyeshyamba zo muri Centrafrica nazo zatangiye kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri wa gatandatu tariki ya 24 Gashyantare, sosiyete sivile yatangaje ko abarwanyi bo mu nyeshyamba zo muri Centrafrica zo mu mutwe wa Seleka muri iki cyumweru zinjiye mu duce tubiri duturanye two muri teritwari ya Ango mu ntara ya Basile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngo byabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu muri iki cyumweru ahagana mu ma saa 5 z'ijoro. Izi nyeshyamba zo muri Centrafrica zasahuye amatungo amwe mu ngo mbere yo kwirukanwa n'abasirikare bo mu ngabo za DRC FARDC. Zatabaye abaturage nk'uko iyi nkuru dukesha Radio Okapi ivuga. Bivugwa ko ari inyeshyamba 8 za Seleka zinjiye bitunguranye mu gace ka Banda. Nk'uko sosiyete sivile yaho ibivuga, inyeshyamba 3 zerekeje mu nkambi ya Mbololo zishakisha abantu 2 ku mpamvu zidasobanutse. Ibimenyeshejwe n'abaturage, abasirikare ba FARDC bafite icyicaro muri kariya karere ngo bagize icyo bakora, barasa amasasu make kugira ngo bakange abateye. Aba byabaye ngombwa ko bahunga. Amakuru avuga ko kuri uwo mugoroba kandi abandi barwanyi 5 bagaragaye mu murima w'umuhinzi uherereye ku birometero 18 uvuye i Banda. Bivugwa ko bakoreye iyicarubozo nyir'umurima mbere yo gutwara amatungo ye 10 arimo ihene n'intama. Umuyobozi wa teritwari ya Ango, Marceline Lekabusia, yemeje aya makuru. Yongeraho ko FARDC ikomeje gukurikirana izo nyeshyamba zo muri Centrafrica. Komanda w'ingabo za MONUSCO abishimira uko ibikorwa byo kurinda Sake biri kugenda. Komanda w'ingabo za MONUSCO General Diouf Kal yavuze ko anyuzwe n'uko ibikorwa bya gisirikare biri kugenda mu karere k'imirwano Isake muri Kivu y'Amajyaruguru. General Diouf Kali ku wa gatanu tariki ya 23 Gashyantare yabwiye abanyamakuru ubwo yari mu butumwa bw'ubugenzuzi mu mujyi wa Sake ati ari mpari kugira ngo mbaze ibijyanye n'imikorere y'abasirikare. Nabonye abagabo barimo gushyira mu bikorwa ubutumwa bwabo bw'umuryango w'abibumbye bwo kurinda abaturage. Babikora bafite indangagaciro zose za gisirikare kandi bafite ubushake. Umuyobozi w'ingabo za MONUSCO yishimiye kandi ubufatanye hagati y'izindi ngabo zinyuranye zoherejwe iruhande rw'ingabo za Congo FARDC mu kurwanya inyeshyamba za M23. General Diouf Kal yagize ati ubu butumwa bw'umuryango w'abibumbye hamwe n'abandi bafatanyabikorwa
FARDC n'ibindi bice mu rwego rw'ubufatanye barakora batitaye ku ngorane zose bagomba guhura nazo imbere y'umwanzi umwe. Umuyobozi w'ingabo za MONUSCO yagiye i Sake ari kumwe n'abayobozi muri FARDC nk'uko iyi nkuru dukesha radiyo Okapi isoza ivuga. Naho impaka hagati y'abanyeshuri na Kaminuza y'u Rwanda zabuze gica. Abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko abiga mu mashami arimo ay'ubuvuzi barasaba ko igihe bongereweho cyo kwiga cyakorwaho bagataha bakaruhuka, kuko igihe bongereweho babona cyaraje mu buryo budasobanutse ndetse nta bisobanuro banahabwa, kandi nyamara bari barasoje amasomo yose bagombaga kwiga mu mwaka w'amashuri wa 2023/2024. Mu itangazo ryasohotse ku itariki ya 16 Mutarama 2024 hagaragaramo impamvu ivuga ko abanyeshuri bo mu mashami yo muri Koleji y'Ubuvuzi na Siyansi mu Buzima CMHS bakomeza amasomo. Ikindi cyagaragajwe ngo aba banyeshuri baramutse basoje amasomo yabo nk'uko byari biteganyijwe muri Werurwe ndetse na Mata kuri bamwe, amezi 6 yaba ari ikiruhuko kirekire, mu gihe byemejwe ko bazatangira undi mwaka muri Nzeri. Ibi byaje nyuma yo gutanga irindi tangazo tariki ya 7 Mutarama 2024. Bamwe mu banyeshuri baganiriye na Bwiza.com bagaragaje impungenge batewe no guhabwa igihe kirekire ngo bakomeze biga kandi amasomo barayarangije rugikubita. Inyongera y'igihe kingana n'amezi hafi 3 kuri bo babona bazahasiga imbaraga nyinshi. Aba banyeshuri bibaza ikintu nyamukuru cyatumye kaminuza bigamo ifata icyemezo cyo kubongereraho igihe bikabacanga. Bati amasomo twarayasoje ndetse n'ibizami byose ntacyo tutakoze, ubwo se tuzaba dukora iki niba umwaka wari urangiye nk'uko byari biteganyijwe ku ngengabihe y'umwaka w'amashuri turimo. Abo banyeshuri kandi baribaza niba bazakomeza bagatakaza igihe basubiramo ibyo basoje, cyangwa se bagahabwa amasomo yo mu yindi myaka iri imbere bari bagiye kwimukiramo. Gusa urujijo ni rwose kuko na kaminuza ntiyerura ngo ivuge igikwiye gukorwa ngo abanyeshuri banyurwe n'icyemezo bafatiwe. Umwe mu banyeshuri baganiriye na Bwiza yagize ati amezi hafi 3 ni menshi pe, ntibyumvikana ukuntu tumaze amezi hafi 10 twiga kandi umwaka urangiye hanyuma bakatwongeza. Uyu munyeshuri yakomeje avuga ko bizatuma hari abarambirwa kwiga bitewe n'igihe kingana gutyo. Uyu munyeshuri yongeyeho ati umunyeshuri ubundi ashimishwa no kubona asoje amasomo akanabona agahenge akaruhuka, kuko kwiga biravuna, ibyo rwose si ibanga. Ese birakwiye ko umunyeshuri yiga amezi 12 yose adahawe agahenge? Aba banyeshuri bahuriza ku mpamvu babona idasobanutse yatumye bagumishwa ku ntebe ngo bige kandi ntacyo biga bateguriwe. Bibaza ukuntu abanyeshuri batajya bagishwa inama cyangwa ngo bagire uruhare mu myanzuro ibafatirwa. Usibye kuba barabonye amatangazo acicikana, ubuyobozi bubahagarariye nabwo ntibubivugaho ngo buce amazimwe. Icyo aba banyeshuri biga muri iyi Kaminuza y'u Rwanda basaba ni uko kaminuza yabo yagerageza ikaborohereza nabo, kuko ntibaba banze kwiga ahubwo banga kudindira mu gihe abiga mu yandi makaminuza yigenga baba bageze kure. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Kaminuza y'u Rwanda rivuga ko habaye impinduka mu gihe cyongereweho kigamije ko abayigamo bazakomeza kwiga na nyuma y'uko basoje umwaka wari uteganyijwe. Iri tangazo rihamya ko ngo iki gihe bongereweho bizatuma abanyeshuri bahugira mu masomo kugeza umwaka utaha w'amashuri utangiye muri Nzeri 2024. Ikindi kandi ngo biteganyijwe ko ingengabihe y'umwaka w'amashuri uzajya utangira muri Nzeri buri mwaka. Nubwo bimeze gutya ariko ku banyeshuri bo byari biteganyijwe ko umwaka wabo urangira muri Gashyantare 2024, bumva byakubahirijwe bakajya mu biruhuko nk'ibisanzwe bakazagaruka mu masomo y'ingengabihe nshya yo muri Nzeri itangiye gukurikizwa. Undi munyeshuri wagize icyo avuga kuri iyi ngingo yatangarije Bwiza ko ntacyo byaba bitwaye babaretse bagataha bubahirije ingengabihe bari baratangiranye n'umwaka wabo. Ati mbona byadushimisha dusoje mu kwa kabiri kuko n'ubundi amasomo twarayasoje, bityo rero ntacyo dusigaje.
turasaba rwose ko ibyatangajwe byahindurwa bigakorwa ku bw'inyungu z'umunyeshuri. Kuki kaminuza itabaha uburenganzira bwo kuruhuka mu gihe basoje amasomo yari ateganyijwe? Ese ibi bifite iyihe nyungu kuri kaminuza kuba bakongera igihe abanyeshuri bamara ku ishuri nyamara barasoje ibyo bagombaga kwiga mu mwaka? Byateza ikihe kibazo ku munyeshuri aretswe agataha aho kongera igihe kirekire? Ibi hamwe n'ibindi byinshi ni bimwe mu byagarutsweho na benshi bagamije gusobanukirwa impamvu ihatse byose. Byatangiye kuvugwa nyuma y'uko hari hasohotse itangazo ryavugaga ko umwaka w'amashuri uzatangira muri Nzeri 2024 aho kuzatangira muri Kamena nk'uko byari bisanzwe. Ibitekerezo by'abanyeshuri byabaye byinshi icyo gihe ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bavuga ko kuva muri Gashyantare kugeza muri Nzeri ari igihe kirekire cyane, bityo basaba ko byakwigwaho. Nyuma yo kwigwaho nibwo hasohotse irindi tangazo ari naryo ryabaye isereri mu mitwe y'abanyeshuri babarirwa mu bihumbi. Benshi kandi byarababaje kugeza ubu ntibararyakira ko bongereweho andi mezi 3 bafata nk'imfabusa mu gihe baba batimutse ahubwo bakaguma mu mwaka bigagamo kandi basoje. Mu karere ka Rubavu tubabwira ko wahoze ari gitifu w'akagari ka Musabike yiyahuye nyuma yo gusanga umugore we ari kumuca inyuma. Bihereyeho Naphtal wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Musabike yiyahuye nyuma yo gusanga umugore we aryamanye n'undi mugabo bivugwa ko yahise anywa umuti wica. Uyu mugabo biravugwa ko umugore yaba yari asanzwe akururukana n'uwo babasanganye ariko akaba atari yakabafatiye mu cyuho nk'uko byanze mbere y'uko yiyahura. Uyu wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa ka Musabike yari amaze igihe gito bamuhaye ikiruhuko cy'izabukuru, ariko mbere y'uko asezererwa umugore we akaba yarakunze kuvugwaho kumuca inyuma ndetse bamwe ntibatinye kuvuga ko abana n'uyu mugabo babasanganye. Uyu bihereyeho ku munsi w'ejo kuwa gatandatu yaguye mu bitaro bya Gisenyi nyuma y'uko ajyanywe kuvurirwayo umuti wica udukoko yanyoye umumereye nabi. Umwe mu baturage utashatse ko imyirondoro ye ijya ahagaragara yagize ati "Gitifu yasanze umugore we bamusambanyiriza iwe ahita afata umwanzuro wo kwiyahura." Icyo ubuyobozi buvuga kuri uru rupfu rwe, Birori Sinzi uyobora by'agateganyo umurenge wa Kanama aganira yatangaje ko yemeje urupfu rwa Bihereyeho gusa ahakana kuba yiyahuye kubera ko yasanze umugore we bamurongora. Yagize ati "Ntabwo yasanze bamusambanyiriza umugore, ntabyikurikiraniye rwose. Ubusanzwe yari ameze nk'urwaye uburwayi bwo mu mutwe byatumye tumusabira ikiruhuko ava mu kazi. Amakuru dufite rero ni uko yinjiye mu nzu bakabona ameze nk'ufata amazi, nyuma atangiye kumererwa nabi babona ko yanyoye umuti." Uyu muyobozi avuga ko ubwo ibi byabaga umugore wa nyakwigendera yarimo acururiza mu isoko rya Mahoko. Usibye uyu Bihereyeho Naphtal wapfuye ejo hashize, iyi ngeso yo gucana inyuma kw'abashakanye imaze gufata indi ntera ku buryo hari abatangiye kuvuga ko yabaye nk'icyorezo muri aka karere. Tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano ikomeye yaramukiye mu bice bigize teritwari ya Masisi. Mu rukerera rwo kuri iki cyumweru tariki ya 25 Gashyantare 2024 muri teritwari ya Masisi muri groupema ya Mupfunyi Shanga ku muhanda wa Sake Shasha Bukavu burasirazuba bwa Kongo haramukiye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 na FARDC ifashijwe na Wazalendo. Imirwano ikaba yatangiye ahagana mu masaha 11 za mu gitondo aho ingabo za Kongo FARDC n'ingabo zifatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko FDLR, abacanshuro, inyeshyamba Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'ingabo za SADC zishyigikiwe na MONUSCO aribo bayutse bamisha ibisasu biremereye mu duce dusanzwe dufituwe n'abaturage benshi muri teritwari ya Masisi. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka mu butumwa yanyujije kuri X yahoze ari Twitter kuri iki cyumweru, yavuze ko iyi mirwano yabereye mu duce dutuwe cyane cyane muri Nyenyeri, Bitare no mu nkengero zaho hakoreshejwe imbunda nini zirasa kure n'ibifaru by'intambara.
Muri ubu butumwa Kanyuka akomeza amenyesha umuryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango y'ubutabazi ko ibitero bikomeje kwibasira abaturage b'abasivili by'izo ngabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse ko hari ikibazo cy'ubutabazi kitigeze kibaho muri Masisi. Kuri uru ruhande rwegereye leta nabo bavuga ko kuva ku isaha ya saa 11:35 z'igitondo zo kuri iki cyumweru tariki ya 25 Gashyantare havuzwe imirwano ku musozi wa Ndumba ureba mu mudugudu wa Shasha muri teritwari ya Masisi muri groupema ya Mupfuni Shanga ku muhanda wa Sake Shasha Bukavu, hagati y'inyeshyamba za M23 na FARDC ifatishijwe na Wazalendo. Ibi bibaye mu gihe Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yakoranye inama na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera wa Malawi. Aba bakuru b'ibihugu bose bahuriye ku kuba barohereje ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha FARDC kurwanya inyeshyamba za M23. Babonanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru bahuriye muri Namibia mu muhango wo gushyingura uwari perezida wa Namibia Dr. Hage Geingob wapfuye ku itariki ya 4 Gashyantare uyu mwaka. Bivuga ko inama yabahuje ari uko bakongera imbaraga mu rugamba abasirikare babo bahuriyemo wo kurwanya umutwe w'inyeshyamba za M23 no kurimbura bamwe mu banyekongo ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, harimo n'inzirakarengane z'abantu bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi. Dukomeje n'amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yatangaje ko yiteguye kumaraho ihuriro ry'ingabo za Tshisekedi n'abo bafatanyije. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yavuze ko ingabo za M23 ziri maso kandi ziteguye kurinda abaturage no kurasa batabebera ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi Chilombo. Ibi Lieutenant Colonel Wiringoma yabitangaje ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 24/2/2024 akoresheje urubuga rwe rwa X, avuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije kurwanya umutwe wa M23 bakoresheje imbaraga z'umurengera kurasa ibisasu biremereye mu baturage baturiye Sake no mu nkengero zaho. Ahanini biriya bisasu byarimo bigwa mu gace kazwi ku izina rya Kasengesi no muri centre ya Sake, maze Lieutenant Colonel Wiringoma avuga atarya iminwa ko ingabo ze abereye umuvugizi mu bya gisirikare ziri maso kugira ngo zirwanye ingabo yise ko ari iz'umwijima. Yagize ati ihuriro rigizwe n'abasirikare b'umwijima bateye ibibombe mu birindiro byacu no mu bice bituwemo n'abaturage benshi muri centre ya Sake no mu nkengero zaho. Wiringoma yakomeje agira ati intare za Sarambwe bahora bari maso nk'uko bisanzwe, tuzirwanaho kandi turinde n'abaturage bacu. Ku rugamba intare za Sarambwe zirutsinda 100% kandi morali ni iyacu turanayihorana. Ibi yabivuze mu gihe mugenzi we Lawrence Kanyuka uvugira uwo mutwe mu bya politike yari amaze gutangaza ko ingabo za AFC M23 zigiye kumaraho ingabo zo mu ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati nta yandi mahitamo dusigaranye usibye gufata mpiri imbunda zirasa mu baturage no kumaraho ubushobozi bw'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko FARDC, FDLR, abacancuro, Wazalendo, ingabo z'u Burundi na SADC bari bamaze gutera ibisasu mu baturage baturiye Sake muri groupema ya Kamuronza, teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Gusa imirwano isa n'iyongeye kugabanya umurego nyuma y'uko mu cyumweru gishize umutwe wa M23 wafashe ibice by'ingenzi byo muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo, harimo ko yafunze imihanda ihuza umujyi wa Goma na za teritwari zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse uwo mutwe ukaba unagenzura umuhanda uhuza Kivu y'Amajyepfo na Goma.